Ukupno 1800 učesnika različitih starosnih generacija iz više od 10 zemalja učestvovalo je na 5. po redu polumaratonu u Jagodini. Pored učesnika, događaj je privukao i veliki broj posetilaca koji su stajali sa strane i bodrili ovogodišnje takmičare, a prisustvovao je i predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, kome je tom prilikom od strane Atletskog saveza Srbije uručeno i priznanje za doprinos razvoju sporta i podršku Jagodinskom maratonu. Ja želim da kažem da je Jagodina grad sporta i siguran sam da na osnovu broja stanovnika imamo najviše sportskih terena od svih gradova u Srbiji. Ne samo da imamo sportske terene, već i finansiramo sve sportske klubove i zato rezultati nisu neizbežni. A što se tiče današnjeg maratona, obično se kaže puno sreće, ali u maratonu ne postoji sreća, nego ko ima kondiciju, taj će pobediti. U trci na 21 km, najdužoj novogodišnjem sportskom događaju, u muškoj i ženskoj konkurenciji najbrže su bili Vjačeslav Sokolov, koji je rodom iz Rusije, a koji živi u Novom Sadu, i Slađana Stamenković iz Banatskog Brestovca kod Pančeva. Ovo je bila interesantna trka za sve nas. Otkucaji srca tokom trke su bili pod kontrolom. Mislio sam da će biti mnogo toplije, a i vetar je bio dobar tokom trke. Sve je bilo savršeno. Sve što jednom trkaču treba na trci je ove godine ispoštovano i pozvala bih sve trkače da sledeće godine dođu i da verujem da će se ovaj trend ovako dobre organizacije nastaviti, da dođu i da uživaju u Jagodini. Kada je u pitanju trka na 10 km, prvi do cilja stigli su Stefan Tovilović iz Užica u muškoj i Bojana Pavlović iz Beograda u ženskoj konkurenciji. Trka je bila odlična, publika još bolja, organizacija neprikosnovena i želim da se zahvalim svom treneru Oliveri Jeftić i Slavku Kuzmanović. Želim naravno da iskoristim priliku da se zahvalim svom treneru Ivanu Miškeljinu. Eto, i sad sam prva prošle godine treća na polumaratonu, tako da zadovoljna sam i sledeće godine opet ovdje. U trci na 5 km najbrži su bili Marko Nikolić iz Aleksinca i Branka Bojanić iz Beograda. Ja sam prvi put ovde, bio sam prvi danas na 5 km, jako sam zadovoljan generalno celom organizacijom. Čekamo sada najbržu ženu na 10 km. Jako je toplo vreme. Zabrao sam da trčim 5 km, ja sam znao da će biti jako toplo, pa eto, da se ne mučim mnogo na 10 km i na polumaratonu. Siguran sam da je sad jako nezgodno za trčanje, jer je velika vrućina, ali ljudi su spremni, svaka čast na želji i volji da dođu da trče danas. Odlična trka, staza je fantastična, problem je bilo malo vreme, bilo jako toplo, pa smo hvatali hladovinu uz ivicu staze, ali generalno fantastična organizacija, jako mnogo trkača i danas je bilo zadovoljstvo biti u Jagodini. Ove godine održane su i trke na 2 i 3 km koje su takođe privukle veliki broj učesnika, među kojima je najviše bilo osnovaca i srednjoškolaca. Kada je u pitanju trka na 2 km, prva mesta osvojili su Danilo Mirković i Đina Jovanović, dok su u trci na 3 km najbrži bili Dušan Filić i Miona Milutinović. Hoćeš li učestvovati sledeće godine? Hoću. Jesi li učestvovao i ranije? Jesam, ali kad sam bio mali jako, ne znam tačno kad. Kako ti se dopada cijela ova manifestacija? Sviđa mi se, lepo je. Jaka je bila konkurencija, bilo je naporno, ali super. Zadovoljna si rezultatom? Da. Hoćeš li se prijaviti sledeće godine? Naravno. Nisam se nešto specijalno pripremio, ali bilo je teško. Pa nama je bilo vrlo zanimljivo, trčale smo sve zajedno drugarice, sa zvučnikom, muzikom, bilo nam je baš lepo, uživali smo i na kraju smo ušli sve zajedno i baš mu se svidelo. Na 5. Jagodinskom polumaratonu učestvovao je i veliki broj predškolaca i penzionera, a iz rukovodstva Jagodinskog sportskog saveza istakli su da je ovogodišnja sportska manifestacija ispunila sva njihova očekivanja. 5. Jagodinski polumaraton i ubedljivo najmasovniji, znači najveći broj učesnika do sada. Oko 1800 učesnika ima u svim računici i predškolske trke, koje su bile pre glavnog starta, ali videli ste onu reku u glavnom startu gde je preko 1200 takmičara odjednom startovalo u glavnoj trci. Jedna lepa slika. Ove godine naučili smo se iz iskustva, uveli smo trke osnovaca i srednjoškolce. Hvala školama, hvala prosvetnoj kulture, hvala gradu Jagodina na pokroviteljstvu i predsjednik je došao da pozdravi učesnike. Jedna lepa slika, lep sportski dan u Jagodini. Organizator 5. Jagodinskog polumaratona je Jagodinski sportski savez, a pokrovitelj je Skupština grada Jagodine.